Ya, dulu kan kita kenal masa you jatuh dekat eskalator tu. Ya ke? You masih ada ke first chat kita dulu? Kalau ada, cuba you screenshot. Bukan you ada ke? I kan dah reset phone I. Okey, kejap tu lah. Okay. Time tu you chat I dulu, pasal I ajak you keluar makan. You? Kenapa you diam? Sampainya hati you. Kenapa? Nama I dalam kontak you memang tak ada emoji Tak, phone I kan dulu kena reset juga. Asyik-asyik reset phone. Asyik-asyik reset phone. Tu je lah alasan you. Tak, you, masa you reset phone sebelum ni tu pun, you dalam keadaan memberontak tau. You lupa ke yang you reset tu phone I? Oh, Apa yang habis tu sekarang ni salah I lah. Ya Allah, I tak salahkan you pun lah. It's okay, I faham. Tak apa, lepas ni kita kontak guna merpati je. At least merpati tak boleh reset. Bye.